Muri Somalia abantu bagera kuri barindwi barishwe abandi 11 barakomereka ubwo igisasu cyari cyatezwe mu modoka cyaturikiraga hanze y'icicaro gikuru cya polisi mu mujyi wa Mogadishu. Umutwe wa Al-Shabaab wahise wigamba icyo gitero. Imirambo 24 y'abimukira b'Abanyafrika bapfuye bagerageza kwinjira ku mugabane w'Uburayi yagejejwe ku butaka bwa Espagne. Birakekwa ko bishwe n'inyota n'inzara. Umuvugizi wa leta ya Burkina Faso Hussein Tambura yashimangiye ko ibikorwa by'iterabwoba bitarobanura, abivuze nyuma y'icwa ry'abanyamahanga batatu barimo abanyaburayi. Mu Rwanda umutegarugori Beatrice Munyenyezi uherutse kwirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye urukiko arashinjwa ibyaha 7 bifitanye isano n'uruhare rwe muri jenoside mu mwaka w'1994. Banki y'Isi yahaye Mozambique inkunga ya miliyoni 100 z'amadolari azafasha mu bikorwa byo kuzahura ubukungu bw'igihugu. Muri iki gihugu ibitero by'intagondwa bimaze gukura benshi mu ngo zabo.